Machiegni kendo riwruok mar wego ohala e gwenge mag Mwiki e kar chung'o od bura ma Kasarani ywak ni sandogi kendo imayogi pesa gi jogo mawuondore gin apisas mag bad migawo mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu mano KEBS. Giwacho ni bang' meko margi kod apisas go ichuno mondo gichiw asoya mag pesa mathoth kar terogi e doho. Apisas go bende wachore ni ok bi kod geche moyiedhi mag sirkal kendo gichiw ranyisi moro amora mayango nonro maggi. Johala go koro kwayo sirkal mondo resgi e lwet achudhe go matiyo kanyakla kod apisas mag obila mawuok e kar dak ma Mwiki. Hapana, we don't need them. Interview ni zile tumefanya. Na mimi ni mfanya biashara eneo la Kasarani Mwiki, na tumekuwa na issues za watu wa mabiashara. Kuna kuja watu ambao wakati mwingine wanajiita KEBS, kuna wakati walikuwa wanajiita Consumer Protection Unit. Wanapokuja kwenye biashara lako wanasema ya kwamba wanataka kuangalia bidhaa zenye unauza, kama kuna bidhaa ambazo ziko either counterfeit ama zenye ni expired. Na the moment maybe wamepata kitu ambacho ni expired ama hakina tarehe, wanakuchukua na huwa wanakuja na some officers, police officers. Sisi we are genuine business people. Tunafanya biashara kulingana na vile serikali inataka. Sisi kama ni license tunalipa, kama ni returns tunalipa. Shida ile tuko nayo ni mtu anakuja kwa duka yako, anakuja kukuambia hii kitu ni mbaya, na si ati umeuza ama it is expired. Mwingine anakuambia tu kuja beba hizi vitu zote tuende police station. Unashikwa, na wakati watu wanaleta alamu ndio unaanza kuletewa shida mingi na hawataki kukupeleka kotini. Geno mar oganda jo Akamba mar yudo pi maler ochako gore Luanda toka chiedh nade kwako kendo